mai sabika PTL channel in leng tu nan sa ten nan kut nem kalau kai tu tuma chun most influential person of 2020 thong ni le kum kuli mi achia ne tu bik lak song pek mi Reverend Dr. Fremangi testimony toy laurwa nak kanai dingi ani hi tunai te a khan kan chin mi pumpuap ramsung ramlengi mi hlei che mi chung chuang khrilnak chun chup People's Choice Award a ani hi most influential person of 2020 nga tu ase amai testimony toy angan fekin karon sim dingi ngai tu le arak khir tu in hlok nak tha jang thar kan nga teng 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 amai sa PTL in Reverend Dr. Fremangi thinlung takin kan lung oi pi e ani hi pastra asilong man silavin zirna ka Dr. tiang rang uri zir suak le kan chin mi lak a hlei che in falam mi laka chun kan pa pakhat rauri ramsung ramlengi kan thei zet mi le lei che in online lami si in leilung thun pumpuak thu thang si se pathian thu tha in hlom theu tu si e tuitumi hi hlotlin nak rau pi zet anga mi tluna PTL in kan lung oi pi zet ti kha amai sa in lung oi pi nak for sim ta ka du ama chu pastra tu simtu zirtu mishwai tu dingle shwai chem dinga training kre ro tu khansin ni phunle ram shanga mesa tak in san te in tel tu khansin boy bazara le tu pi hong win tu thang cha simtu le zirtu sifon ba pathian ana chun na khaswa pek sin ding in bazara tum sakasin a testimony toy hiti in athoki amai sabika chun glory to Jesus Jesus ne na sun loina umse ti na thoki chulen athutlang pi in aron thun na le zumo tha chamo mai lampan in fe vi vavoti in a khong sin thulu atare ane na ka chun hi na achem na ka na ram thok na na kin na top na thupi son ti la khar arau pi lo I arak ton te mi arak sun ral nak arak lo sam nak pol toy te na tar lang e chumi pol so ama ingan fekin aron sim ding ri rai bia kri fa silo mi inside sin aswak mi kase kan khua a biak in school Sunday school sizung a lavi nitin kumnga sung pengruk ke in fe in tlongkai karak thok tlong hlei thuma phim nak kazer phunra voini karak sung college pathum thelavin katanta Mandalay University Delhi University Aizawl Law College hlo samnak in kalamzin atop terlo voitam pi sunnak katong Chin Student Revolution hlo tling lavin kantop nulepa unaw khopi rolpi mi phun ranga katum mi kahlo sam thathum sung na chang toba le chen cher ein na karam India le Barmaram ria ram laka thakfa laka karak rilron tihal rethe tin tian karak tuar dam lavin thinhar in karak na thi nge nak mang karak manda thi nak ri siat nak in sanga katuar kanu kafarnu pani le kanau pa in thi san fara zom zai naw tat ni san mi tharang nuna atu le tu le ba chingin pathiani kai huinak ruanga tuinia kasinak hi kasi fa patlan hlo ini sin rampi sin le pathian ne ni sin atlan hlo mi karaksi mitha kasilo nan athatok mi pathian kane pathianin ke vek man asom saw atung dingi amang du asia chon
pathianin alo kil himin alo umpi fe pi in nalam zin tluan atop tiang alo huai dingi alo rundam suakin alo ko nakshan cross para naman apek sak nakshan atlam tling tar ding ase nalam zin top tiang alo umpi in alo huai ding hitet ti khanak asilaulen testimony toy hi arau pi katilolo se e dr khremang hi alam tuana ke ta chun athule sa hi tampi karak thela ve online arong umchin le gmail hi really tlang chabo mi sin le chuisi in facebook youtube arong umchin hin kan von thayo e sulen lcf a ra in leadership training tla in rakrape e voi khat long hi maton mana mo kan si ama along te cho to suni a most influential person of 2023 avon nga tika ama in a testimony te tlang chabo mi aron share mi mu hin facebook lami atalan mi von mu hin hi din mun thleng dinga hin lo sam nak voi tam tak arak pa tlang ning nat nak thi husual nak mu sual nak naw tat nak phun arak tong ti mi cho fiang lo se wa ka thin lunga alang zet mi cho lo thin nak chau ding hin phim nak thiam nak athupi zet ama long te cho phim nak thiam nak long tok la har sat nak tuar thei ziang ti ve ki sin pi lo le ziang ti ve ki akotop din mun kan khen chan khali thatha lo be dong mei lovin mai lam pan du na zoom du nak nei hi athupi ngai anun salam tuani apa tlang mi pol hi thil ol an sila anun nak thoi pe paro khalin ti nung mitam pi mu sual nak tiang khal anun naka thai mi se chun ama khalin a testimony to ya hin tharau lam thu a si se tak salam thu a si se atule tu le ba ching na te fam kim na ruat tlelo chiman se la pathian i that tuk nak ruanga tu din mun ka thleng a that tuk mi pathian ka ne ate chumi cha thupi zet minung kan sina ka kan be se mi a kan tum ta mi a asinanin kan rak pal cha na kan rak ti sual cha na kan sun fit hak chan khal chu vek cha na be dong lavin kan tuk nak mun sin thau sal ching chingin pathian zavin mai lam ke kan kar asi a chon lo thlin nak cho ni khat kan ne na pathian in peding ti he a testimony is in tha sang na sa chule atop a khar nak na ram thok nak hin na top nak thupi son ti mi hi arau pi ka ti lo mitam pi chun na kan tuam na ka mo kan fe na company a mo kan na ka a ram thoka chun kan phur vau kan tha jang mu kan nun nak mu kan thiam nak mu soin nai kan tuan treu asinan achem det nak kan thuan thu ase jep treu chu a ram thok a thupi rualin a ram thok nak in jiang tin na khar ti mi thupi son ati mi hi afu in a dik ka te lo se churuanga i arak ngai tu sa te in kan lung oi pi chiao ding ka chu me i sa khre mang hi kan sa te ranga in chok thau tu in chok phur tu le tha jak in pe tu latlangin a hlo thlin na ka lung oi pi in kan ni khal ni khat khata hi anga mi vek laksong mo laksok dang khal i midang ranga pumpe oi kan tuan nak mangin nga thei kan se ti in kan ma le kan ma hi a hlo thlin nak mangin tha sa kan pe ko ding kalo som du pathianin dokcha hremang le in sung sang pathian an ren nak le kan mi le sa rage an tuan nak ka nun saw nak thoswa nak le hlo thlin nak pe vi vo ram se tia du sang nak lan pha in ka tong ka khar se oi